kabisa turabahaye ikaze kandi turabishimiye ko mwamaze kwiturana muri iyi stade kugicaniro 7. ndabona haje n'abafana benshi iyi match bayitabiriye yutuye iyi match irakaze ariko ndaraba iyi match je sa n'ubona yuko wa muhungu we izakuba ari ndakubwira yuko hano iwacu ibuhumuza ewana mu ntara zikomeye iyi ntara ni yambere ku ruhande rw'abagede kuri liste turabona wa mbere ni Seyiri, hariho Orize, Alberike, Inosa. Uwo ni wo kuri atake. Ku 9 hariho Emery, hakabaho n'uwo bita Sanogo, hakabaho ni beshi. Uno munsi turabica bicike kuko urukino rukaba rugira rutangure, hasigaye imisegonda itarenze 2. Kabisa nyuma imisegonda 2 kabisa nagoma manze twese tugire rimwe warure we bagiye rimwe 2 3 4 5 6 yewe neza ninde kutibaro Fata baro neza cyane ahayende Edimo asicumanga hande Pambrib ahayende Efrar ahayende aye Daniel kudefase asicumanga cyane Kartie amutwane kaheke sho kaheke nawe bwabone umugarike asibiti baro neza cyane inyuma afisi baro ariko akubise korosi arayisubije inyuma uyu gaheke wacu gaheke n'umugarike kabisa n'umufundi ewana hari akubwira ngo ana bayede akubwira ngo hari hari mu bafana twebwe abayede nitwaje kukira ahubwo twaje kubibutenge ati jambo ni by'ubwenge twebwe abayede nitwaje kukira ahubwo twaje kurondera ubumenyi kabisa ikigira ngo umuntu wese nando bumenyi yite kubaka ewana ni Joseph ariko yagira n'indi kuzibaro Alberike Seyiri Ramita Sanogo afise uburebure bw'imetero 1 na santimetero 12 akaba afise ibiro 52 yavutse mu 1997 ahabwiye aba bafundi cyane abwiye abafundi ngo edimo wewe genda buke nanje ngaha naje gukino bitwa kopi genda buke umva ijambo mubwiye mucyongeza gitwa ngo tomorrow you to ako kantu ni keza karajya banagwa igori rimwe ewana amubwiye ngo today you tomorrow me amubwiye ngo today you tomorrow me mu kirundi ngo uyu munsi ni wewe ejo ni jewe kabisa ku minota wa 18 w'urukino igori Sanogo akubwira ngo nitungana kabisa nitungana ewana igori kabaginze neza cyane ko y'abayedi ndabira neza cyane begi barisi banyende sonye fati afite cyane ndabira kana mara maza go Bamita Fatiri afise umwana w'umuhungu yirabura utwerupamba uburebure bwa santimetero 145 muramwumva y'umugufi cyane nk'iyo ya Amsteri kabisa amagori aya magori arata kubamesha uyu mwana Fatiri ni talent hano ibuhumutsa akubwira ngo muhinga ruyiga cyangwa kabisa nawe ukamuca nta numwe adomuca
ibaye igitsindo kimwe ku kindi ku munota wa 20 w'urukino wamuhungu kugira partage iyi beti ni bande batsinda n'abayende abamaso kubera zigituma mvuga bari kwishapu kuko niyo bari kwishanira iyo umuyaga ahetse gutanga ibikoresho acata kabisa kamba n'akazi yewe adi miliyoni mu yirondereye aba bayede iyi maci turabona barasubije mu kibuga barasubiye neza cyane hanze barasubiye mu kibuga Ruberiki Chenga Chenza Tasayiri Akisubwanwa n'agasuguru umwana arimo ararondera ubumenyi hasi no hejuru ukugira toshike muri 2027 hari umugwi atunga wa mbere ari kwisha patsinza bamaso bafise ubumenyi uyu mwana yabonye abamaso yafatiye kabisa nitara avuga kabisa uyu mwana kubuye classe y'abamaso arabakumbagaza guhera inyuma muri miriya bakubita amakoti meza cyane kwishika kwikori wowe begura zikona gardien hajya gite shoki gardien nyeri byomba hajya gite shoki umuvura ntabyobona hajya niwo musiga pomade atacho yabaye oya kwera uraza gukubita parade ku buryo ugira shoke mu kuboko iyi gori iravuna iyi shuti jane gaza kabisa amagora abiri kuri rimwe ku rukino wa 35 Rwanda ibintu byabaye nabi ndabira efisende ujeni edimo ahayende Suleiman Abdul ahayende Fatir Daniel biratse cyane kona kikari ibintu dembo ni match kona kiki mota 39 ibiri ni match tukubikaze ni match wa Mungu n'ubugesera ni match n'ubugesera kabisa agahomera buntu iyi match nta match nari kwigore mbona muri shampiyona iyi match imeze nk'uko hari abana bakubita ikorosi iyi match nakubwiye Fadiri Sayiri barabyica ndakubwira yuko ewana erega twishinze inkuru wa muhungu iminota bongeje iminota fye irahetse bagiye muri miti natubona rero bagiye kuruhuka ndakubwire hano ku ruhande ku murongo ewana bandondere ku telefone isanzwe abafana abagenzi bambwira ngo ndabaha amakuru hano ndabona uwo bitwa wa muhungu bamwitwa Theogene papa bitumbura kujya muyinga neza na neza ewana ngo afise itumbura meze neza yanditse komenti avuga ngo ewana ndabakwirikirana gatanu kandi iwacu guhumuza ndakuramba neza cyane ndagukeje hamba bamwitwa Daudi ino onye mukabasaza akubwira ngo ndabumva urukino rwaryoshe kuri kugicaniro 7 kuri YouTube ngo ndimo ndababona mutayenze kungora kabisa ngo nitumega twonyene ngo twatwangoye insanzi match wigeze hagati iyi match kuri je ndabona ino match mucenda juru bamwitwa Kristera imishiha bamwitwa Nadia gisagara bamwitwa Claudine kabisa kubira yuko ibintu meze neza aho bose bandika message ikigamba bamwitwa Rameki kabisa ewana ibintu bimeze bye ndabona mitira heze baragarutse mu kibuga yego urabona ndoko Jose irafise ewa ujya mwana ari kwishabu mugare rero kibagiye Faziri mbe wabonye mu bafana hariya umugabo bamwitwa yanditse ko ngo banyitwa Meshake
unkeneye usanga kuri no television ugereje kwamamaza mu bafana yitoye yandika pancarte muri stade yakiri abantu ibihumbi 10 yandika pancarte ndegiranije ipima metero 2 yandika ngo banyitwa Meshake unshaka unsanga hano kuri no television kuvuga ngo ndaguha amafoto ameze neza nkagukorera mariage zimeze neza nguhama ikirwagiwe ujya kwandikira makete nguhama ngo nkagukorera invitation ameze neza ngo nkakwandikira n'igitabo ushaka uyu umugabo no businessman uyu muntu yateguye kabisa azotera imbere ashaka hano kabijarira ngo hepfo ahantu nkorera buni no kwisoko nshasha ino kwisoko ya kera ngo kuruhande go haruguru yaho bavurira amaso kwa Mutama Gode umusabato Gode rutondiyo ewana yaje kwamamaza n'abandi rero no cyamvuga babigiruku kugira kazira abashaka ni creation nziza ni creation bamwitwa Meshake kuri no television uyu muhorera hano kwa Gode tondiyo kabisa babigiruku ndakubwira yuko bamaze gusubiza mu kibuga umunota 46 beka ibintu bitagenda gute bagiye muri mita abafundi bafite amagora abiri abayeti iko rimwe yabira neza cyane bega ninde arimo ninde afite baro yabe fati kontra attaque cyane wapi sira kubwira ati yewana ndi muyeti wawe mungani nikikunda kunijiti koli yewe kayewe sira mwasipara chatagi paro tse konferike afisi imyaka 19 akaba ari umwana yabigize umwuga mu kiyeti akaba afise ibiro 52 akaba afise video yo gutugata muri penseti ndabiri no mano y'Uburundi ani wakibuhuza akaba ari ifukiye yo mucanguzo kira hajaba ahanyene abanga muri amusari amagora abiri kuyandi mwana bikorwa rikapa muri amusari kabisa abiri kuyandi abamaza ubwiye ati ewana abayedi badusuzukuza abayedi badusuzukuza ibarisi bicaye hanze Selman hayende ahaya Abdul hayende ahaya Chuma hayende ahaya Fadil hayende ahaya Dani hayende ahaya James hayende wapi seyiri hada hubya tjena afashe mufata sero ushobora wabo wa mugabo yafise pancarte Meshake no television yatungurutse amatunguruka yiyemeta pancarte Meshake amatangaza itashabyo n'abantu bwe mumya dukikana kuri YouTube kitafite kugicaniro 7 mugira subscribe YouTube wana kugicaniro 7 bagira abone subscribe bagira like bagira comment bagira share kabisa hama mugira bwirane uyu mujama Meshake kugicaniro 7 kuri video no television bari harugwe kwa tondiyo wamutse ngo ni hari muhamusange abandikira ibitabo ayo wana kabaha video tumeze neza tugeze mariage ndabona tugeze ku 89 ewana amagora gahe amagora abiri kuyandi abiri mu yaje ewana yoga yewe ndabira neza hari ndetse baro seri yasabe bro yewe kora tegete cyane ndabarara y'Abafundi twase agiti koriri kira gatatu yabigize umwuga muri kariyeri y'umupira wiwe muri match kabisa konza amagora abiri uyu meyeri wewe ndakubwira yuko hano aza kuba omed match muri champion imeze kubera ko akuta amagora meza cyane uri bwikora inkuru yakuronze Abafundi
guhera muri defense gushika kwigori unye kipanda za shop kabisa. Afise uburebure bwa santimetero 145, afise ubwirabura n'itsano zasakiye yewe ndabira umva ubu tufomeganya n'ikori cyangwa muganya n'ipiya abana bakina muki irage nibirahera ewana mu minota ibiri agomba isikenye mu magoro bongeje minota ibiri umugabo Seyiri kabisa agomba yifatira kamushetera abamaso barakubiswa amagori menshi cyane hajya anye nibirahera zabiri fisente rugari kaye ahinde urite cyane twatubire amagori y'imvura aya magori y'imvura umwana ni wame match amagori ane ku magori abiri y'amaso abwiye abamasongo nimudukange ngo nuko turabaye natwe dufise vision yo kuzokwiga ikimaso ngo hama tukigisha abandi bana mu nyuma zacu tukababa engineer kabisa ewana talent amagorane ku magorane y'amaso ndabira neza cyane befa kubwira ati urukino ushimire hari anye hera comment bamwitwa Fofo Mukajaga avuga ngo ewana urukino ndibona rurabaneta kuri YouTube ngo nanditse kugicaniro uhaminde igitwengeje na subscribe na commentaire ngiye amajambo aba bana mu ntara yacu yabuhumutanzita yakutse Muyinga Ruyigi Canguzo nta bandi bantu bazi kuvuga umupira kokiretse ngabo abantu babiri nzi kwisi ngo agakitsa Ingozi na Gwasa Champoro kabisa ngo kuri Radio TV wone ewa ndakubwire bajya bazehe vuba tubashire hasi aba bazehe turabashyize hasi vuba tubashire hasi hama dushimire mwebwe mwese amage mudutega yomi tubashimire mwebwe mwese amage mudufata mu mugongo gatanu kandi amakomenti abandi sarai kabisa twabashigikiye kabisa tutashirira muri munsi urukino rwarangiye ewana nakubwiye bagiye kwa betting nakujya jewe abwo nije nakwewana abayedi barashoboye respect abafundi bafise ububaye bafise vision abayedi hariho umuntu yanditse message ngo muremeza neza yuko uwo muntu mubonye akorera kuri no television gukora konde rutondiye ngo hajya honda hayi ngo none ngo si hajya haruguru no kuri Burangeri nakadafi ewana uyu muntu arabitoye